Nyame yadoma 28 March ye Fufuo Party. De wo hia ye wayo na me de so me. Mumra amere ahwenye be kunipo. Enti for ayowa bra. Wayo na o man me de say be nipa be say edu betimi kra didi wo mu. Wo di free kokwa na. Me de free kwa wo ne bae. So me kokwa over the weekend. Mo abesimu so no. E so apoto ya papa oro. Abesim. Sunya abesim. Because nkokwa ye abesimu. Oh sir. Your area if I besime on koko. It took a bisima abeka say nkoko abesim. But we bro. Sunyane. Oh abesima na ko sunya krodi anima. Oh. How me you want to be oh. Some besia we hoye na e kire hom. There be any possible. Sir. There be no kwad wadarma. We there. Momo ya mudie. Yes, I only obi de bibie free afu bia no. Ene buru bia ne buru mu ho asem ka. Yeah, na chom na nisu na nisu. So na mkwan hu a say ayowa saa. It me part 28 March ye Fufuo Party. Ye tim de wo hia ye wasanka. Etu ba say the media sumi unya de wayo ne bedura. Aduane no aye ready. Ye be di free. Ye be di free. Last year be here o man original stage. Perform here. This year so man be perform come. And the surprises be brave ye wo amount. Eda no so ye eda memne da. Ye Saturday. It me sell bo modin abra. 28th of March. 28th of March. Yeah. Ebesi memenda. Bra na ye nyina ye mfo domodom what ya say. Na ye ni di enye ye ni betwa pictures pa. Last year me mama ya bi ba ye ma ye ni twitwa pictures. I hope say owo ho a this year obanka be me de pa because still na no me gusu wo sa pictures ni nyina e wo honom kama ni beje pa na ya hwe last year and this year. Man ahobani gusu dendenden wo ye trouble operator anase bibia wo ya yitumi de ye nkwan ne ade wankasa kwa peso vegetable a na wa baba man kwan ba pepese ba koko ase ba chese bushmeat wo ho dry fish wo ho fresh fish wo ho bibia bi wele na ntwina bibia bi wo ho na ntwe no so are ready na ntwe na ye beku no are ready ye be hwe wanim so beba no man